whale mai au whanau mātou te sisi atu o mātou rima mātou o sanga i ate oe mātou o watu le hamene whaftai le tua i lo alofa whaftai lo nganga sa e lingi mai au tapua i lau whanau whaftai lo nganga pa ia o lotoi i mene mātou te wala uria o e nganga pa ia e te pulea le kalesia nei oe le uru oe le whasunonga oe nganga pa ia mātou te si ei se vae o se lima le tua wa ulava wana o se au ona a oe le taitai o le kalesia e te whasino o mai whatonu o mātou wala mātou te whaaloalo i a te oe nganga pa ia i te tonu le lotu mātou te ona ina oe i le bōne nei oe le woe siri oe le whaia onga i le whaalono tangata mai noa se ala e ao no sawari ai i wangana ua e whetalai i atua le atua e leo lau au oe ngā nei e leo oe a nganga pa ia e te whetalai ona mātou la mona leo le whiawhia whao mai ina le mea whatau whaa e tūlai whai ai o whina ngalo tama mātou a watu le vi inga ia te oe a umare nei ki au ia fwoi atu le vi inga Yesu and everybody say amen. Everybody say amen. Hallelujah. Ya ves tato pachi vi ai Yesu. Ya, es el mayor de Yesu. Vi de tua. Sa wa de tua. Amen. Apa yo se fie de Yesu ya. A veces se pachi vi ai Yesu. Tapi meio la foi tanto para ir no tanto todo. Yeah. Ia le tua. Ole whaktai le tua o na ua. Whapenana a ea se manatu. Ea se lamona po i isi o tātou e kālesia. Ole a lea ma. Tangata malua i tono le worship center. Amen. Praise the Lord. Yeah, ole nei la aso. Se aso ta ua se ia ona lea la whapa i na ia tātou toki te a kono. Amen. Nela ia se ole whaaralo te wala o tuai tātou te a kono ia la whapa i nei tātou sunga ia salele ma le partua ia i olu. Ia se sunga ia nei. E ngata ia ia la whapa i na po i le toki te a kono o le sunga ia skopa. Samaya skopa ia ma le partua ia pastai. Kalau mai i no po na po le tasi no mai i. Ia ia le tua. Amen. Ya se tau no atu se pasolo tatu. Kalesia mo ina toge. Ia. Lala mai lalo pa tai. Hallelujah. Le lei o le atua, le tātou te auna i ei moro tō silafia. Ia, ua, o le ato ono ai
tātou te akono mō lātou patua. Amene. Hallelujah. Ia le inga whaoi le atua whaatai atu i le sunga salele. Ia male patua le hatai leo sunga miskopa ma sio patua. Ia orona o le tatalo o fina ngalo. Whaonga oi e whai eile fina ngalo o le atua. Amene. Nisi o upu mai tuspa ia e taitaina i tatu sa ninga o whawhai ina o tō whinga. E maua i le mōmuati mō te o e tōru. A rona whai upu e sipuru mara tōru. Mai e upu ia upu masani. O te a kono. Ia taitasi malana a wā tō tasi. Ia pule le lei. Ia lātou whanau. O lātou lava a inga. Awa o le leo na whai o le whai o le te a kono. E whai mo i lātou lava le mamalu le lei. Ma le whaamaru si tele i le whātua tua o loko ia ke riso Iesu. Amene. Mai o te akono e ona angaba ia o lo tono le momoti mo te o toru whai upu mo mua. Mai le kaitawina lea. O le nei ia te tau i le pikopo. Ia le matau le ngaina. O le whai a vai le whine tuatasi. O le mataala. O le whautauta. O le ami o le lei. O le alofa i tangata ese. O le na te mawhaia o na o atu. Ele se inu waina, in tele i waina, ele se pasi tangata, ele se manu i oroa, ayanga manu, ele se paifi nauma, ele se mata pea i tupe, ole pule le lei ilona lava a inga. Say amen. O loo siustai mai a te ia lana whanau, ma le while mūlawa, ma le whiwhile mūlawa. A wā whai ele i oe se tasi o na pule i lona lava a ina. Pe whape whiao na tausia e ia le ka le sia a le atua. Amene. Say amen. Amen. E le se whato a lotu, nei whapetreina o na lotu, o na pau lea o ia i le whasala le te apolo. E ta tau ona ia lomo le leia o ia, e ta tau ona ia lomo le leia o ia, e la tau o i tua. Nei upu le amaina o ia ma whapu i le mai leia ti a koro. Ia o qualification ia o tangata manue o le pikopo ia o nai whoiolo o waafi ai ia topi ti a kono i qualification ia ta ua mo le tangata ua tuinaturo na ola e manue o le tua roroino le topi ti a kono mo to suma ti a kono ia e se ta ua. Amene. O se tofi e mamalu. O se tofi e whapenao na. Pa mai ia whaia le tofi te a kono ma le. Ma ia whatoa ia ina. O rona winga e whapirtania e maua le eiro na winga.
ole worthy of honor and respect. Amen. Rona winga ia whaia whātoeina, rona winga ia ieile whāroalo, ma ia whapenao ona whārono ieina, ma whaeina ia tua. Amen. Reina tā mua toki te akono e te akono tono tusipa ia, e ngoi a te sete whano. Na maliu sete whano o ia te akono e ia o au. O ia o te akono, o le kalesia, whai mai a la uma se te whano, ma whai a onga e matua i la ngona e tangata le ananga pa ia o le atua. Amene. Ai o le ngaruela na whai se te whano o le piskoswani mea i le kalesia, i le pawina o le tino o le kalesia. Ina ule ma whai e Peteru ma Ioane ona tauave uma matafa i o le kalesia, ma le au apostolo na iai, ona ofo mai lore o te whano e avea ia ma ti akono e ngafa ma le tino le kalesia. Amene. A pena hoi lanto whiga peo na iei tatu kalesia, ia ma se whianga ia i ma oma whatua, wha pena ona whapaieina tatu tō whinga, nga tai leo tatu whinga ruanga. Ye, sunga te akono whapenaona whiwhiria i a tō ele atua e rea matotino o le Kalesia Worship Center. Amene. Ia le taimila nei o le whapenaona ma la watu i la tō sunga i nuku nei. Ula i e la wais tatu talo e whapenaona whae e ngā tuai e topi te akono mo i ngā tō. Amen. Yes, sumai. Malay sumai kumai tatu ke. Hallelujah. Walau sepoi ele sumai lewat, dan sumai ciakono, tujuh sumai, berdua sumai. Rafael está com o pai em Maurício, Rafael, Rodrigo, Rafael, pai pai, eu está com o Chalo. Release the anointing to be a deacon in the church. Tono lo vitale sia la tua mai via. Você tá mais um pau. Você tá mais um de foto mai a tua. Ya veo yo mas mais tau ya tua. Ya veo yo mas ya kono la mata tai yo lai. Na pai o mata tai ka tono ni na sia swafo yes. In the name of Jesus. Yes. Swap Yesu, kita penau nak sunat, kita boleh penau nak
Watu ile tua la familiana ya magosi na sino poi hai le kinche o ti ako. Hallelujah. Satani e kele to pa vai vai. Ma tu pa tu ya tu es ko Yesu. Ele to Yesu kule. Kele to pa na grave to hata ole tua. O ya te ia pa uma. O ya te ia mana ma kule. Maya me uma ya te ia pa vai vai o ti akono. Ma lue, ma che pia e ona ya te ia. In the name of Jesus, hallelujah. The salve tua e va penale, va uia va dai va per tua, va tua ina la mossa sia ancora tua con Gesù. O te tu nato le tue pure, ma manda ya sia, e va penale la due ai to fino va penale e mai cuidado. Gesù con Gesù te va la tua ngaka pa ia, pa kiso ya gato. Touch the Lord, Holy Spirit. Feel the batu ila rua. Wasa tia kono, wasa pertua e papenau tu le mana la nanu pai. Tia papenau me nuia me umala tu pai. Ya manuia kanatsu, ya manuia sala panau, ya manuia le tua la tekta ina la ina. Ya vei la rua se pamaniama se tayala i tono la vatale sia. In the name of Jesus, we release the blessings in the name of Jesus. From Yesu. Atu pakai pakasi melakukan mereka ia pakai nama dia familiar ya kita. Semua Yesus. Nama pai apa pai nama oleh itu. Nama pai sebalas segala pakai nama Yesus ini ada hanya. Walau pai lara oleh malam pai macam mereka Yesus. Dia oleh. Thank you Lord, thank you Jesus. Dia oleh Yesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Anunziamo poi dove ci accorgo ya. Salele nostra tua ya tua. Hallelujah. Salele vostra pai vede tua e Dio nostra tua vale. And you know ma tua madre tua che è. Oye la madre tua. Oye la buona ya tua e vostra pai tua oye la buona ya tua e la andavo pai oye. Devo vedere sua portata nella casa paia fare la sua masolima tu dato fa come lo modo si accona per tu e pai sono in tale sia al nostro senso questo suo parlare con le usare lei ora devo io la sua ma sarà che lui su papelare su mano le fa che sua portata ora paia Você papear, você ia papear a sua revista para a rua. Para a rua vai para a tua, mas não vai ser variado. Ora vai a sua. A ver, eu ia sua, você vai me ligar, mas como o nome da Alicia. Para a irmã Marina, o nosso coma. Para a irmã Maria, eu era ainda. Na papear, a irmã Marina, eu ia papear, eu sala e eu chamo.
Everybody say amen. I was so much ready to do it. Samaya Miskopa, Mafatai, Hallelujah. Amen. Yeah, this is my manera. Amen. Amen. Yeah. Ile tauna chopano no lewa wasio maideli. Amen. Hallelujah. Saya sudah tahu dia mulai kesusahan lebih pada tua ya keluar berasal dari upaya dia tua jatuh ciri ai amin oleh macam aku suka dia tua belum tua macam noi jatuh kali sih Pero que ahora esa sama le para venga ya se uma. Que tanto puede tanto ya y hoy tanto su padre sin esa. Ya. Por medio de la luz para hoy tanto puede tua. Amén. Ore hoy de la veama Matamata te carry in the bite. Amen. Oleo mo papenao na mai le tuane matafa yoi le kalesia. O oile la pai matamata ya matuane vai le nganga paia ono lewa e mala malama ya nganga paia. Amen. Praise the Lord. Ole tinanaro na le tua I tangata whaola ina. Pero le ministry lewa mai le tua I tatou, le worship center, o lau ministry o oiro tangata le awha penauna ri bai vina tangata. A e tala noa isi tangata o le awha penauna, o na toi whaola aine na tangata. Amen. Ona o lewa nofo I tonu ya te oe, ia le persona lona tolu o le ainga atua, o lona suafa o nganga paia. Amen. O ia la na le lo pa veni matai tai o le kalesi. Ele o tai tai la ya u le lo. O ai le tai tai le kalesi. Nganga paia. O le nganga paia o le atua le tai tai le kalesi. A fai mai ala le nganga paia o le atua I le mei fai, e la taua na whalongo iai le fai te au, whalongo iai le o whainga luenga, whalongo iai le kalesia.
Anga leo to tai ia ya o ma ko faule nga lunga le atua. O leo o tai le nanga pa ia le kalesia. Amen. Say amen. Amen. Mela na leo fa penana la mona e tangata ia sa tato tala fai nanga leo to tai ia e poto ma mala mala tangata. O leo tato fa pe atu nanga pa ia tai ia. So se kale sia la e tala o la to roto e fa penana fa tanga le nanga pa ia ya fio mai ma fa penana ona tuku ava noi le nanga pa ia o se kale sia le na manuia o se kale sia le na fa penana la mona le pai mai o le nanga pa ia. Amen. Amen. E se tangi e sa wele nanga pa ia pa ia tu ia to e pe ia o pa ia tu tangata ia. Amen. The Holy Spirit of God can touch you. It's just as your spouse or your family touched you, a person touched you, but penal pa ia to nanga pa ia o le atua ia te oi. Amen. E pa ia nanga pa ia, pe tangata ne o tapa, pre nanga pa ia is real. Nanga pa ia is real. Ai pa ia nanga pa ia o le atua ia te oi. E sola le tete, e a ue se uma wha mona wha tangata. Ala ua wha le nao na saure a nanga o le atua e te ua hoi. Amen. Pa penana melena, no tau tanga i anu po i mawtanga tama. O taimi a saure nanga pa i o le atua ma pa i a Peteru. Sui e le nanga pa i a Peteru. Le Peteru sa fefe, le Peteru sa fa penana fa fitia le ni fa ola I taimi I le tolu o taimi 3 times he denied Jesus. Ar taimi ana sawele nga pa ia le atua ma pa ia Peteru. Sui ai Peteru. Hallelujah. Thank you Jesus. Ai mana ola se suinga po. Ele o te aua atua ia te oi. Ole nga pa ia o le atua na te atua ia te oi. Amen. Amen. Kau dah nak tahu cepat dia apa orang mau apa sama dia nak apa ia solo dekarisi. Saudade persado saudade ele sau na sau sepatu moya jauh. Etio lufane mai oleo e faro romo ile na yoinga ale nganga pa ia ole tua. Amen. E tsaimi o tato sauninga e pape mai ele nganga pa ia ole tua ole ale istatu la um. E vo tsaimi o tato sauninga pape mai ele nganga pa ia ole wala tu e pape nao o pa I tangata tsaimi o la pa I pape no I. Amen. If you believe that, say amen. Amen. Now, leo pe falling on my leo fa tu langa tangata pro kalama. I say no way. E mo fai le sawe nga pa ia tsaimi o la pa so a mata sauninga e usu mai pese ko mo le worship team. A sawe nga pa ia le tua e ko vai na sauninga. Hallelujah. Ele va pela la fa kalia se umani se uma se la no que le se la no mi a sawe nga pa ia le tua pa ia kalesia ele tem le fa to a mata sauninga. What can we do? Amen. We just have to allow the Holy Spirit of God to move. Amen. Amen. Tato patamara nga pa ia le tua sawe faina nga luema. Nanga iskemi la fi sawe nga pa ia nga luema. Alanga kiloa e kalanga yung may so hasa na no la fai ala mo le nga pa ia give me a chance. Yes. Hallelujah. Amen. If I don't know, give the Holy Spirit a chance. Amen. Hallelujah. Tu ye siapa Lord yang nang pa ia le tua. Amen. O ia le nao, lea la mea matai chai o le tato o kare sia. Se roa e si mea mana ia pea pa ina nana pa ia le tua ia. E te tū mau. Yang alana le sali tu mane tū mau mane mo sali pa vai o le o lamar tanata. E reo i eise la mona i o le nana pa ia le tua.
Ai mau roi oi mano le nga pa ia ma pa ti so nga pa ia. Sauro ma le tua pa mai that's it. Amen. Swing la ra na le nga pa ia le tua oi. E piu tanga ta ta tu o ri mai la. Wa alu wa era wa e. Amen. 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 Me vai la le na le tau pai vai o ta ta le si. E tātou malama ai uinga, ale anganga pai o le tua. Ai malama ai anganga pai o le tua, o le ai iloa vidi. O le ai iloa, ia unga ai uinga, whai o se tangata o whaalaina. Ai malama ai anganga pai e le tau pai atu pai na unga po le kaitai i se mea e te pai e o komeki anga sau si o rima, pai vidi i le atua, ai se ahanga o le hanga pa ia o le atua na o whātonu atu i atua. Amen. E le koe controlling o le kare sia le sauringa. O le a control le hanga pa ia. Praise the Lord. Amen. 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 A uma foi lá o teu calamara o uma calamara o mena na o calamara. Pai não matar tu lá o essa o taria na pai. Tell me, we talk too much about stuff.